Primeiro-Ministro Sanana Guzmão, onde a delegação halou visita para fazer produção Budutasi, nebe localiza e suco Bikeli. Atividade ne realiza sábado ne, chefe governo acompanha o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assunto econômico, no ministro turismo e ambiente, Francisco Calbuadilai, ministro agricultura, pesca, pecuária e floresta, Marcos da Cruz, secretário de Estado de Floresta, Fernandino Vera, inclui presidente e autoridade administrativa Touro, Mateus Belo. Visita idane, o objetivo é atuar direita condição fatem produção Budutasi, ao mesmo tempo, ronamos preocupação na dificuldade da comunidade Sira, liga a produção refere. O bele conta itu kono ba história kono ba Budutasi ni ia 2008 ame lawan produto ni o prosesu ide nebe ke nisa laho Budutasi ida narang katoni kumesa ame lao tinehira ba oing to 2013 la consegue katoni ne continua. Depois ia 2013 ami nessa companhia nessa preocupação ba iteni comunidade será nesse pescador ami ba foti fale Budutasi ida narang katoni sako começa 2013 to agora ne benine resultado maka ia ne ami halo exportação ia aumento 2022 ia 190 ton. Depois turmai to agora 2024 ia 25 ton. Ia 2025 ne ita karakasai fali 50 ton. 25 ton saya di tiona pulang kota gua. Ita tafal 25 ton jene maka ini proses bain pandawa. Asa lihusi produk idane itene comunidade sirne durante enes pescador belehetang osang husi idane. Termai ya itene krisis 2019 itasur COVID. Mabe ame nessa companhia ainda de esforço. O itene comunidade onde se aproxima belehetang osa ia krisis ne. Ne ame tenta buka mes onde se ambele to ina ba ne buka itene sosanai husi Indonesia momento no ba. Mas pas ia krisis ne acontecimento itene Budutasi ne nessa ini harga to $2 satu kilo. Momento no ba. Agora setelah proses mai fali usi 2022 mai oi ita heta maka tulad ida maka no pahiri tabol fali MC sosanan sirmai sirasur masuk ia orçamento ne ia mata uang ne ia oin rua itanya dolar ba rupiah ema hitung ba ita tumba ane ba sa ho aminya de esforço ainda ne asa o governo ita hoto de esforçar kata itanya comunidade sine moris ne makala ontane mai ami fier kata durante ne estar la husik ami nessa companhia ainda ami mas de esforçar ba itanya comunidade sira kata anene processo de dala ontane to agora ita bel yang kata comunidade ia semangat duni ba serviço idane sira lá na fatin to agora mai ba oi aminya preocupação ka aminya serviço ka anak ame husu ba governo et pelo apoio ami le husi amine serviço ne no equipamento le husi pesca ne que preparam para to pobre tene comunidade para amine quantidade ne bel aumenta pa oi para ambel heton den kata tini dane ambel halo 50 ton mas tini mai oi ne ambel halo 100 ton balik. Diretor Companhia Ofifil na Unipessoal LDA, Felipe Pereira Haktuir, produção Budutasi ne, a rua tina riun rua walu, não consegue halo ona produção da nação Indonésia. Diretor Companhia ne, o subgoverno li husi Ministério Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta, atu apoia material basira, no ne bele aumenta liutan sirne quantidade de produção. No ne mos diretora Civitosa, husi Indonésia, Adriane Valindale afirma ia Julio tina riun rua Ronald Racing Hat nya simu telefone husi diretor companhia Ofifilna sirhe Budutasi marang ho tonelada atus ida. Kalau rumput laut ini
Mungkin saya cerita historinya dulu dengan Pak Philip. Silakan. Tahun 2024 bulan Juli, saya entah bagaimana Pak Philip dapat nomor telepon saya. Dia telepon ke saya. Saya yang gas. Pak Philip telepon saya, dan Ibu, kami punya rumput laut. Jadi saya tanya, ada berapa banyak? Pak Philip bilang 100 ton lebih. Itu di mana? Ada di Atauru. Saya tidak tahu Atauru di mana. Pak Philip bilang di Timor Leste. Jadi saya bilang, oke, saya ke sana. Jadi sehari setelah telepon, besoknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya bergumul 1 hari penuh karena saya akan datang ke negeri yang saya tidak pernah datang. Jadi saya bilang, Tuhan, kemanapun saya berjalan, Tuhan di depan, saya ikut di belakang. Kemudian saya datang, Pak Philip, dia antara percaya atau tidak, saya benar-benar datang. Waktu cuma 1 hari, besoknya saya datang. Jadi dia ketemu saya di terminal bis. Dia bilang, Ibu benar-benar datang. Iya, kalau orang bisnis kita bilang datang, kita harus datang. Jadi saya sampai di Dili, besok pagi Pak Philip bawa saya ke sini. Dan kami keliling, saya lihat, wow, amazing. Banyak sekali hasil di sini. Dan tahun 2024 saya sudah 1 kali impor ke Indonesia. 25 ton, tapi karena kondisi perjalanannya yang berat, jadi mobilitasnya tidak cukup, waktu tidak cukup, saya cuma bawa 20 ton. Barangnya tersimpan di sini. Hari Selasa tanggal 25 kemarin, saya kirim lagi 1 tronton ke Indonesia. Dan hari ini Bapak-bapak lihat masih ada barang yang saya akan bawa juga ke Indonesia. Jika perizinannya sudah selesai, saya akan bawa ke Indonesia. Dan saya di situ atau di sini? Di sini. Ada 2 warna. Ada yang golden brown, ada yang hijau. Kalau yang golden brown ini kebanyakan untuk puding, bikin tepung. Kalau yang hijau dibikin tepung juga, tetapi kebanyakan mereka buat kalau untuk makanan sushi ada lempengan rumput laut dari ini. Ini dari ini. Ini sakol namanya. Ini jenis sakol yang hijau. Ini untuk kalau Korea bilang kim. Ini bahan dasar untuk pembuatan kim. Kalau di rumah makan, kalau kita lihat Japan food, Korean food, ini bahan dasarnya. puding biasa. Iya, kalau ini untuk puding. Ada juga jenisnya yang kalau Indonesia bilang SP, itu untuk kecantikan. Enquanto o ministro Marcos da Cruz Atedem, governo mostra apoio material para a companhia Ofifil na Unipessoal LDA, hanesan tali que se budutasi, lona no seluktan. Ikusliu, husifatim produção budutasi, primeiro-ministro hone delegação, continua bahalo atividade kuda ai parapa, e a aldeia Waruana suku Bikeli. Reportagem Beatriz Belo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no Fahe Tutang ba media sosial Hoto.